pale pamoja itakuwa kichaa. Ubwo bashaka kwevita ko imbwa nyene zizasara zikateza ibintu. Walikuwa wanazuia kufanya mbwa ziweze kuwa kichaa alafu zilete matatizo. Nubwo nko bw'umuntu niko bumeze. Na hata ubongo wa mtu unakaa hivyo. Ivyo mvuze nta mafaranga bisaba. Hayo niliyosema hahitaji pesa. Niba ukunda amazi uzajya ugenda kwicara ku mazi uzavayo ubwonko buruhutse. Kama unapenda maji nenda ukakae kwa maji utatoka ubongo ukiwa sawa. Hanyuma niba ukunda natire gerageza uje mu byatsi ahantu uri wenyene ibintu byose byakuguye ushaka igiti bibwire. Kama unapenda ardhi nenda mahali kuna ardhi nzuri alafu kae hapo uzungumze na mti. Uzavayo ubwonko buruhutse. Utafasi kwa nafsi yako. Hanyuma Imana ivyemeye. Alafu Mungu akikubali ugirana amakimbirane n'Imana. Sasa utakuwa na mazozano na Mungu. Hari gihe nyene akenshi tudasohora amaranga mutima yacu. Saa zingine hatutoi hisia zetu. Kuko batubwiye Imana ko yatwica. Kwa sababu wametuambia Mungu anaweza akatuua. Cyangwa se twaba twigometse. Ama tumeasi. Noneho ugahitubamwe abantu babiri. Alafu sasa unakaa watu wawili. Akabari umuntu yarakariye Imana mwimbere. Kuna mtu aliyekasirikia Mungu mbele. Akaba nundi muntu usenga muri protokole y'idini hano. Na kuna mtu ambaye anaomba kwa protokole ya dini hapa. Iyo umuntu ngo senga. Kiambia mtu omba. Magambo dukurikiranye. Kuna maneno ambayo tunafuatiliza. Turagushimiye kuri mwiza. Tunakushukuru kwa wewe ni mwema. Neema zako zinadumu. Vitu ambazo umefunzwa na dini. Mutima wawe ufitanye makimbirane. Bali moyo wako una mazozano na Mungu. Nawe ukeneye gusubizwa mu nawe. ngero. Jumatano jioni nilikuwa nimeongoza kanisa kwaya kanisani. Hanyuma turataha. Alafu tukarudi. Iryo joro nibwo ibyago byatangiye. Usiku huo ndio majango yameanza. Kimwe mu bintu byantangaje cyangwa byambabaje. Umuntu yacitse intege ntukamucira urubanza. Ukiona mtu akiwa amekata tamaa usimhukumu. Umuntu ashobora gucika intege ku giti cye. Mtu anaweza akakata tamaa kwa nafsi yake. Umurimo dukora mu mirimo imwe muyo dukora hari gihe ducika intege wenda twahombye cyangwa bitagenze neza. Mmoja wapo ya kazi tunazofanya saa zingine tunakata tamaa tukiwa tumefilisika. No mu muryango aho dutuye hari gihe umuryango uhura no gucika intege. Na hata kwa jamii inaweza ikakata tamaa. Kubera ingwara cyangwa se ibindi bibazo mwahuye nabyo. Kwa sababu ya ugonjwa ama matatizo mengine mliyopatana nayo. Ni gihugu navyo birashoboka ko gihura no gucika intege. Na hata nchi pia inaweza ikapatana na kukata tamaa. Hanyuma n'amahanga nayo ashobora gucika intege. Na hata mataifa yanaweza yakakata tamaa. Abo bantu bose mvuze bakeneye gusubizwamo intege. Hao watu wote niliyosema wanahitaji kurudishwa nguvu. Gusubizwamo intege ni ikintu cy'ingenzi. Kurudishwa nguvu ni kitu cha maana. Nta muntu numwe bitabaho. Hakuna mtu hata mmoja ambaye haiwezi kumfikia. Yesu ari Getsemani. Yesu alipokuwa Getsemani yahuye no gucika intege. Amepatana na kukata tamaa. Hari abantu batumva urugamba yarariho. Kuna watu ambao hawaelewi vita aliyokuwemo. Yesu yarababaye. Yesu amefilisika. Yarababaye. Yesu amehuzunika. Kugeza ubwo imitsi iturika. Mpaka mishipa ikaweza kulipuka. Ahari umwenge hose hakazana amaraso. Kila pahali kuna shimo kunatoka damu. Hari ikintu kimwe yakoze ciza. Kuna kitu kimoja alichokifanya kizuri. Nifuza kubigisha muri iki gitondo. Ambacho nataka niwafunza asubuhi ya leo. Yabaye umunyakuri imbere y'Imana. Amekuwa mwenye ukweli mbele za Mungu. Yaravuze ngo umutima urakunze. Amesema moyo unapenda. Ariko mubiri ufite intege. Lakini mwili una udhaifu. Yaravuga ngo iyo byashoboka igikombe kikande. Akasema ingaliwezekana kombe hili linipite. Hanyuma mu ijuru bamwoherereza imbaraga. Alafu mbinguni wakamtumia nguvu. Abwira abigishwa ngo muhaguruke tugende mbonye imbaraga z'umutima. Akawaambia wanafunzi simameni twende kwa maana nimepata nguvu za moyo. Igiterane turimwo nibindi byose numvishe batangaje. Mikutano yote tuliomo na hiyo nyingine waliotangaza. Uzajya usenga ubwira Imana ngo Mana byibuze bizarangira nsubijwe mu intege. Omba Mungu na kumwambia angalau niweze kurudisha nguvu. Biblia tubwiye ngo asubiza intege mu bugingo bwanyu. Biblia imesema huniuisha nafsi yangu. Anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Na uniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Samsoni byamubayeho ari ahitwa Lehi. Samsoni imemfikia akiwa Lehi. Yararangije kugwana intambara iremereye. Alikuwa amemaliza kupigana vita kali. Hanyuma acika intege abanzi batararangira. Alafu akakata tamaa kama adui hawajaisha. Arasenga. Akaomba. Imana itimwere kiriba. Mungu akamuonyesha kisima. Kugira ngo dusubizwemo intege bisaba ko tuba abanyakuri. Ili tuweze kurudishiwa nguvu lazima tuwe wa ukweli. Bimwe mu bigize umuco wacu. Mojawapo ya vitu zinafanya mila yetu. Harimo kwirarira. Kuna kujivunia. Nta uvugisha ukuri. Hakuna mtu ambaye anaweza kusema ukweli. Mimi umuntu aguhisha kwa kwangu kamuhisha kubizi. Mtu anakuficha anakukataa nao unamficha unajua. Umurenza aho wera ibijumbo. Cyo Giswahili ntaco wabona ndabizi.
Imfura, umuntu w'imfura ni umuntu azi kumetiriza amaranga mutima. Muungwana ni mtu anajua kushika hisia zake. Nubwo wamukubita ntiyarira. Hata ukimpiga hawezi akalia. Amarira y'umugabo atemba ajya mu nda. Sababu machozi ya mume uteremuka tumboni. Ariko muzambwire. Lakini niambieni. Atemba ajya mu gifu. Kwani yanateremuka yakienda stomach, anaenda wapi? Agasaho kayabika kabahagana. Inawekwa wapi? Kwa sehemu gani? Ayo yatembye ajya mu nda. Hiyo ayo machozi ambayo yameteremka kwenda tumboni. Azagaruka ari imvi. Yatarudi yakiwa nywele nyeupe. Yatarudi yakiwa ni kusahau. Ndaza kubigaruka. Takuja kurudia hayo. Tugomba kwemera ko twacitse intege. Lazima tukubali ya kuwa tumekata tamaa. Tugasubizwamo intege. Na kuweza kurudishwa nguvu. Hari umudamu yaramaze imyaka 12 mu mugongo. Kuna mke ambaye alikuwa amemaliza miaka 12 mgongoni. Ibintu byose yari bimariye mu bavuzi. Vitu zake zote alikuwa amezimaliza kwa matibabu. Na hawakumsaidia kwa chochote. Hanyuma ngo yibwira ngo ninkora ku myenda ya Yesu ndakira. Alafu akajiambia nikigusa kwa mavazi ya Yesu nitapona. Umunsi yabaye umunyakuri akamwemerera ikibazo afite, yaramubwiye ngo mwana wanjye genda ukiri cyago cawe burundu. Siku alipokuwa mwenye ukweli, Yesu akamwambia nenda ukaweza kupona daima. Ubu dufite abantu mu rusengero. Kwa siku hizi tuna watu kanisani bakoze ibyaha biremereye ambao wamefanya dhambi, agasanga nabyatura urusengero ruzamuhagarika, akaona akitamka kanisa litaweza kumdharau, cyangwa nabivuga urugo rwe ruzasenyuka, akiweza kutubu boma lake litabomoka, agahita yitamwo kubibika. Sasa anaamuru kuacha hayo. Nawe ukeneye gusubizwamo intege. Nawe unahitaji kurudishwa nguvu. Byibuze ukamenya ko umurimo w'Imana batawuramira, ahubwo ukwiye kubanza kuba muzima wowe. Angalau ujue kazi ya Mungu uwezi ukasaidia bila kwanza wewe kupona. Nabwo dukwiye gukunda umurimo kuruta nyirawo. Hatuwezi kupenda kazi sana kuliko mwenyewe. Ukwiye kubanza gukunda ubugingo bwawe. Lazima kwanza upende maisha yako. Abigishwa mu nzira ya Emausi, wanafunzi katika njia ya Emausi, bari bacitse intege bavuga nabi, walikuwa wamekata tamaa wakinena vibaya, bafite umubabaro, wakiwa na huzuni. Umunsi bahuye na Yesu, siku walipopatana na Yesu, Yesu aje aho bari, Yesu alipokuja mahali walikuwa, atangiye kubaganiriza baramwenyura, alianza kuwazungumzia wakaanza kucheka, bumva ibihe byiza bitangiye kuza, wakatabasamu wakasikia nyakati nzuri zimewasili, hanyuma manyu umutsima bahumuka amaso bamenya ko ari Yesu, alafu alipomega ugali wakafunguka macho na kujua ni Yesu. Kuchika intege birashoboka, ukata tamaa inawezekana. Igihe Mukristo agwana na Paroni, wakati Mkristo alikuwa anapigana na Apoloni, ngo byageze igihagwa kubiri n'inkota ye, kuna wakati ameanguka kando na silaha yake, hanyuma abona usa n'umwana w'umuntu amunyuzeho, alafu akamuona anayefanana na mwana kondoo akimpitia, amwomoza amababi y'igiti cy'ubugingo, na akaweza kumpanguza na matawi ya mti wa uhai, karavuga ngo asubirana imbaraga, na akaweza kurudishiwa nguvu, hanyuma akubita inkota Paroni arahunga, na akaweza kumupiga Apoloni alafu akatoroka. Nibiki biduca intege? Ni nini ambayo inatukata tamaa? Icyambere n'amasezerano yatinze. Kwanza ni agano zilizochelewa. Ubara abantu baje hano, kuna watu ambao wamekuja hapa bazi ko zahita baje muri Amerika, wakijua kwa wataenda Marekani, bakavuga ati impapuro zirahita zihuta, wakisema karatasi zitatoka haraka, akabakubise nka 15 hano, na amemaliza miaka 15 kama hapa. Mu bintu bici intege, mojawapo ya vitu ambazo ukatiza tamaa, amasezerano yatinze, agano ambazo zimechelewa. Umukobwa uri hano urengeje imyaka 30, binti ambaye yuko hapa amezidisha miaka 30, ibyo mvuze arabizi, yale niliyosema anajua. Amasezerano yatinze, agano ambazo zimechelewa ukatiza tamaa. Gutinda kwa amasezerano bica intege, ukaa kwa agano ukatiza tamaa. Ndi mu bantu badafite amasezerano yihuta. Mimi ni mojawapo ya watu ambao hawana agano za haraka haraka. Iryasohoye vuba ryamaze imyaka 8. Lile ambalo limetimika haraka limemaliza miaka 8. Iryakurikiyeho ryamaze 16. Lingine limemaliza miaka 16. Ireruka gusohora vuba ryari limaze 23. Lile ambalo ni la karibu hivi lilikuwa limemaliza miaka 23. Muzi umwanzuro nafashe? Mnajua watu ambao nimeichukua? Ngewe amasezerano ntabwo nyabika hano aho ndeba. Mimi agano siziweki hapa mahali naangalia. Nyabika nka hani nyuma. Naiweka kama hapa nyuma. Gakomeza nkajya mu ijuru. Naendelea kwenda mbinguni. Hanyuma amasezerano azansanga mu nzira ngenda. Alafu agano zitaendelea kunifuata nikienda. Hakuna kitu ambacho kinaweza kikanisimamisha. Tuzafa n'Imana ibyitarankorera. Na hatutakosana na Mungu kwa maana ya yale hajanifanyia. Ibyizakora bizansanga mu nzira ngenda. Yale atafanya atanifuata njiani nikienda. Kimwe yankoreye kidashidikanywa. Lakini kimoja alichonifanyia hatuwezi. Ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Amenipa uhai ndani ya Yesu Kristo. Mengine ni ya kuongezewa. Amasezerano atinza cintege. Agano ambazo zimechelewa ukatiza tamaa. Icya kabiri ni bigeragezo bitwisukaho. Pili ni majaribu
majaribu yanayotukujia. Ukaba wicaye uraho umeze neza ukabona bikwisutseho. Unakaa ukiwa hapo majaribu yanakukujia. Mundebere Yobu ukuntu yari yicaye ari umukire. Angalia Ayubu vile alikuwa amekaa akiwa tajiri. Yumva inkuru mbi zikurikiranye. Alafu anasikia habari mbaya ambazo zinafuatana. Abana babo bose barapfuye. Watoto wako wote wanaangamia. Ngamia n'intama byose barabinyaza. Ngamia na kondoo pia zimebebwa. Imirima yose barayisaruye. Mashamba yako yote yametolewa. Hari umuntu yicara agahora yumva inkuru mbi. Kuna wakati mtu akikaa anasikia habari mbaya. Inkuru z'abapfuye. Habari za waliokufa. Inkuru z'ivyo yabuze. Habari za vitu alikosa. Na vitu ambazo kama hizo dukeneye gusubizwa mu ntege. Tunahitaji kurudishiwa nguvu. Dukeneye gusubizwa mu ntege. Tunahitaji kuongezewa nguvu. Ikindi kintu gica intege ni ibibazo byo mu muryango. Kingine ambacho kinakatiza tamaa ni matatizo ya jamii. Yesu umuntu wese yubaka umuryango kugira ngo abeho aruhutse. Kila mtu anajenga jamii ili aweze kukaa akipumzika. Anezerewe. Akifurahi. Ahantu ho kuruhukira. Pahali pa kupumzikia. Usiga byose ugasiga abantu bose ugiye kubana n'umuntu utazi. Unaacha vyovyote, unaacha chote ili upatane na mtu ambaye humjui. Ariko mu muryango muri imisi bimeze na. Lakini kwa jamii siku hizi ni vibaya. Abantu benshi bakwiye gusubizwa mu ntege. Watu wengi wanafaa kurudishiwa nguvu, kuongezewa nguvu. Ara abantu babagabo bazi kwihagararaho. Kuna wale waume ambao wanajua kujisimamia. Kandi nyene yahagaze hano tukamutinya. Na akisimama hapa tunamuogopa. Ariko akaba afite umugore azi kumumanura. Lakini akifika nyumbani mke anamshusha. Akaba afite umugore umucisha bugufi. Ana mke ambaye anamnyenyekeza. Hari abagore bigwanyeho. Kuna wake ambao wamejipigania. Avugira inyuma y'akabati no muri saro no mu cumba muryamamwe no mu gikona beraho zicarimwe kubera mahana. Ananenea kila pahali, yako kila pahali kwa sehemu moja kwa sababu ya tukeneye gusubizwa mu ntege. Lazima turudishiwe nguvu. Hari abagabo. Kuna waume bafite ihungabana ambao wameweza kukata tamaa. Mu byukuri atari abantu beza bo kubana. Na si watu wazuri wa kuishi na wao. Umugabo ahora kubwira ngo nta bwenge ugira. Mume ambaye anakuambia huna akili. Umugabo ahora kubwira ngo nta cumaze. Anakuambia wewe hufai kwa chochote. Umugabo ahora kubwira ngo nta cuzavamo. Anakuambia wewe hutatoka chochote. Ibintu wize byose bigahita bisibama mu mutwe. Vitu zote ulizosoma zinatoka kichwani. Ukagera igihe ukicara amarira kizana. Inafika mahali unakaa na kulia. Ukagera igihe ukibagirwa ibintu byose. Na kufika mahali unasahau kila kitu. Kubera ko ufite tortire morale. Kwa sababu umeweza kunajisiwa kiakili. Kwa jamii ni vibaya. Ikindi kiduca intege ni societe yabaye mbi. Kingine ambacho kinakata tamaa ni societe ambayo imekuwa mbaya. Societe yibyuka yabaye mbi. Jamii inaweza ikaamuka ikiwa mbaya. Ntabwo nzibagirwa 93. Sitasahau 93. Nabagi Burundi. Nilikuwa huko Burundi. Hanyuma nari nyoboye korale. Alafu nilikuwa naongoza kwaya. Kuwa gatatu ni mugoroba nari nayoboye korale mu rusengero. Jumatano jioni nilikuwa nimeongoza kanisa kwaya kanisani. Hanyuma turataha. Alafu tukarudi. Iryo joro nibwo ibyago byatangiye. Usiku huo ndio majango yameanza. Kimwe mu bintu byantangaje cyangwa byambabaje. Moja wapo ya vitu ambazo zimenihuzunisha. Nuko abantu baje kwica iwacu. Ni kwa sababu watu ambao wamekuja kuua kwetu. Ni bamwe mu baririmbyi nari nyoboye. Ni moja wapo ya waimbaji nilikuwa na waongoza. Bazanye ibiziriko bishasha. Wamekuja na makamba mapya. Ni mipanga mishasha. Wakaja pia na panga mpya. Hanyuma baza kwica iwacu. Alafu wakakuja kuua kwetu. Nababaza buriya. Nikawauliza je? Baririmbana. Tulikuwa tunaimba. Mufite imipanga n'ibiziriko. Mkiwa na panga pia na bishasha. Na ni mpya. Societe yibyuka yabaye mbi. Society inaweza ikaamuka ikiwaya. Tukeneye gusubizwa mu ntege. Tunahitaji kuongezewa nguvu. Daudi yavuze ngo asubize intege mu bugingo bwawe. Daudi amesema ananiongezea nguvu nafsini mwangu. Societe ntabwo tuvuga iyo hanze gusa. Society hatuneni ile ya nje tu. Ni nayo tubamo iyi. Na hata hii ambayo tunakaa. Hii societe yitwa urusengero. Hii society ambayo inaitwa kanisa. Alibyuka mwibyigaragamba. Saa zingine inaweza ikaamuka maandamano. MP. Inaweza ikaamuka ikiwa na vitu mbaya. Umuntu akaburira urukundo aho yaje arushaka. Mtu anakosa upendo pahali amekuja kutafuta. Tukeneye gusubizwa mu ntege. Tunahitaji kuongezewa nguvu. Tunahitaji kuongezewa nguvu. Ikindi kintu gituma dukwiye gusubizwamo intege. Kingine ambacho kinafaa kutufanya tuongezewe nguvu ni ibyaha twakoze cyangwa se ingeso zatunaniye gutsinda. Ni dhambi tulizozifanya ama tabia zilizotushinda kushinda. Hano twigisha kwera. Hapa tunafunza haki, utakatifu. Twigisha ko abantu bakwiye gusa na Yesu. Tunafunza ya kuwa watu wafanane na Yesu. Umuntu akaba yaraje hana bishaka. Mtu amekuja hapa kwa mapenzi yake. Yumva guhinduka. Akitaka kubadilika. Ariko akagira ingeso zamunaniye. Bali ana tabia zilizomshinda. Ikagera igihe akiyakira. Inafika mahali anajikubali. Kumva nta kindi yakora. Anajisikia hawezi akakifanya chochote. Humura nawe Yesu afite icyo yakumarira. Usijali, Yesu ana jambo la kufanya na wewe. Guhinduka birashoboka. Kubadilika inawezekana. Nubwo abantu bakurambirwa. Hata kama watu wanaweza kukuchoka. Mutima wa Yesu uracafite mu mwana. Lakini moyoni pa Yesu bado kuna nafasi. Anaweza akakupokea na kuweza kukuponya.
ikindi gituma dukwiye gusubizwamo intege kingine kinaweza kutufanya tuongezewe nguvu ni gihe twagiranye amakimbirane n'Imana ni wakati tumekuwa na mzozano na Mungu tukumva Imana ni nyirabayazana mu bibazo twahuye nabyo tunasikia Mungu ndiye amesababisha matatizo ambayo tumekuwa nayo tukumva Imana niyo yabiteye tunasikia Mungu ndiye amesababisha iki gihe ndabizi ko kibaho wakati huo unawezekana upo hari gihe bigera igihe ukumva Imana nta si inshuti yawe kuna wakati unafika unasikia Mungu si rafiki yako kubera ko yabaye nyirabayazana w'ibyakubaye kwa sababu amesababisha matatizo yaliyokufikia hari korali imwe mu Rwanda nzi ko muzi kuna kwaya moja huko Rwanda najua nyinyi mnajua ama mnapenda bagira ibyago Tanzania bagiye mu ivuga butumwa wameweza kupatana na ajali huko Tanzania wakienda kwa injili ndimbo ivuga ngo kuki wavyemeye wakatunga nyimbo ya kusema kwa nini umekubali maana nyiringa Mungu mwenye nguvu kuki wavyemeye kwa nini umekubali Rona iyo turirimba hano ko tuzajya mu ijuru tukiimba hapa eti tutaenda mbinguni tuba twumva ari sawa tunasikia ikiwa sawa ariko ujyo tuzagendamwe ntitubuze lakini namna ya kwenda hatujui hanyuma iyo ivyemeye akikubali hakurikiraho iki itafuata nini hakurikiraho gucika intege itafuata kukata tamaa sinzi niba mushobora kumva umutima w'umupfakazi sijui kama mnaweza kuelewa moyo wa mjane gupfusha umwana wawe gupfusha umugabo wawe gupfusha umugore wawe kufiwa na mume wako na mke wako mtoto wako ni kintu kidakwigwa mu marangamutima hicho ni kitu ambacho hakiwezi kikaingia kwa hisia za mtu ni nko gucikamwo kabiri ni kama kukatika mara mbili ni kintu kidafitaho gikwigwa ni kitu ambacho hakina nafasi kwa nafsi yako hanyuma Imana ivyemeye alafu Mungu akikubali ugirana amakimbirane n'Imana sasa utakuwa na mazozano na Mungu hari gihe nyene akenshi tudasohora marangamutima yacu saa zingine hatutoi hisia zetu kuko batubwiye Imana ko yatwica kwa sababu wametuambia Mungu anaweza akatuua cyangwa se twaba twigometse ama tumeasi noneho ugahitubamwe abantu babiri alafu sasa unakaa watu wawili akabari umuntu yarakariye Imana mwimbere kuna mtu aliyekasirikia Mungu mbele akaba nundi muntu usenga muri protokole y'idini hano na kuna mtu ambaye anaomba kwa protokole ya dini hapa iyo umuntu ngo senga kiambia mtu omba magambo dukurikiranye kuna maneno ambayo tunafuatiliza turagushimiye kuri mwiza tunakushukuru kwa wewe ni mwema neema zako zinadumu vitu ambazo umefunzwa na dini mutima wawe ufitanye makimbirane bali moyo wako una mazozano na Mungu nawe ukeneye gusubizwa nawe unahitaji kurudishiwa nguvu Imana nyene urumva irigenga Mungu ana uhuru Imana irigenga Mungu ana uhuru mu vyemezi fata kwa hatua anazozichukua ntabwo ishobora kuza kukugisha inama hawezi kuja kukuomba ushauri nyene yaravyemeye Mungu amekubali ubwo yavyemeye rero kwa kuwa amekubali hayo Imana iguha imbaraga zo kuvyemera Mungu akupe nguvu nawe ukubali hayo mubane neza n'Imana alafu muishi vizuri na Mungu umuntu umwe yarafite ikibazo ku Mana mtu mmoja alikuwa na tatizo kwa Mungu yari umupasteri alikuwa ni mchungaji hanyuma girana ikibazo n'Imana akawa na tatizo kwa Mungu kubera tumva imikorere yayo kwa sababu hasikii matumiko ya Mungu rimwe ari haragenda kuri Hosea saa zingine akitembea huko kwa bahari abona umwana yacukuye akobo akaona mtoto ari haravoma amazi muri Hosea asuka mu kobo yacukuye anashota maji kwenye bahari akiweka kwenye shimo hiyo umugabo yari kuri Hosea nyina arimo gutekereza imikorere y'Imana huyo mume alikuwa amekaa hapo baharini akifikiria matumizi ya Mungu ahitabaza umwana ngo ibyo ukora ni ibiki akamuuliza mtoto huyo unafanya nini arabaho ndashaka kuvoma Hosea yose nkayirangiriza muri ako kobo akasema nataka kushota hii bahari alafu niiweke kwa shimo hii aramaza ngo nta kibazo ufite mu mutwe akamuuliza je huna tatizo kwa kichwa utekereza ko Hosea ishobora kujyamo hano unafikiria hii bahari inaweza kuingia hapa rekangire vuba ndabizi ko ndi bubishobora akasema wacha nifanye haraka kwa sababu naweza ngo wikwigora ntibishoboka akamwambia wacha haiwezekani uwo mwana ahindukirira uwo mpasteri huyo mtoto akamgeukia huyo pastor aramubwira ngo ikibazo turagihuje akamwambia tatizo tunaambatana pamoja uragira ngo imigambi y'Imana ikwigwe muri ako gatwe kawe unadhani mipango ya Mungu iweze kuenea kwa kichwa yako ntabwo bishoboka haiwezekani tukwiye gusubizwamo intege gusa lazima tuongezewe nguvu ikindi gituma dukwiye gusubizwamo intege kingine ambacho kinafaa kutufanya tuongezewe nguvu ni gihe twaje dushaka urukundo muri bene data tukarubura ni wakati tumekuja tukitafuta upendo kwa ndugu lakini tunakosa murabizi ko muri societe aho tuvuka mu muryango unajua kwa society mahali tunazaliwa huko jamii Imana yateguye ko ariho tubonera urukundo agaciro kubahwa kwigirira icizere huko ndiko Mungu ameweza kuweka values zote za mtu za kupendewa na vitu zingine rimwe na rimwe mu muryango hari ubwo tubibura saa zingine jamii tunaweza tukakosa umuryango wa kabiri tuzamwe ni mu nzu y'Imana jamii ya pili ambayo tunakuja sasa ni kwa nyumba ya Mungu hanyuma ugo rukundo twabuze higa iyo turubuze hano alafu upendo huo tukikosa huko kwa jamii alafu pia tuukose hapa bituzanira gucika intege sasa inatuletea kukata tamaa ni izihe ngaruka mbi zo gucika intege ni madhara gani ya kukata tamaa
gucika intege hari ubwo bituzanira gukora ibyaha. Kukata tamaa saa zingine inatuletea kutenda dhambi. Hari abantu benshi bagiye mu byaha bashakisha keya. Kuna watu wengi ambao wameingia dhambini wakitafuta keya. Umuntu akaba adakunda gukora ibyaha, mtu hapendi kutenda dhambi, ariko kubera ko akeneye kubwirwa neza, lakini kwa sababu anapenda kunenewa vizuri, kubera ko akeneye guhabwa agaciro, kwa sababu anataka kudhaminiwa, akazashiduka yaragiye mu bintu bitari byo kubera ko gucika intege bikoresha ibyaha. Anajipata akiwa ameingia kwa vitu mbaya kwa sababu ya kukata tamaa. Hari abagabo bamwe na bamwe bize kunywa inzoga. Kuna waume wamoja ambao wamejifunza kunywa pombe kubera depression mu rugo, kwa sababu ya matatizo ya nyumbani, cyangwa se yarahombye acuruza, ama amefilisika akiwa mfanyabiashara, agatangira gushakisha ibitotsi mu kunywa inzoga, alafu anatafuta usingisi kwa kunywa pombe. Rimwe na rimwe aribwo tumucira urubanza gusa, saa zingine tunaweza tukamhukumu pekee, ariko tutazi umuzi wabiteye, bali hatujui tatizo limetoka wapi. Yavuze ngo asubiza intege mu bugingo bwanyu, anarudisha nguvu maishani mwangu. Ikindi gucika intege bizana kwiyahura. Kingine kukata tamaa inaleta kujitoa uhai. Ndabizi yenda hano si benshi, hapa si wengi, ariko sinabura umuntu ufite ibyo bitekerezo, lakini siwezi kosa mtu ambaye ana mafikira hayo. Gucika intege bizana kwiyahura. Kukata tamaa inaletea mtu kujiweka kitanzi. Erega barokore ntabwo biyahura bimwe byo mu mugozi. Walokole hawawezi wakajiweka kitanzi. Uzabumva mu ndirimbo baririmba, watawasikia kwa nyimbo wanazoziimba. Uzaza ryari Yesu ko tugukumbuye, utakuja nini Yesu kwa maana tumekumisi. Aje nugenda ninde azakurerera abana, ukienda nani atawalea watoto hao? Ninde mwakoze amasezerano ko azasigara gutungiye umuryango? Ni nani mmefanya agano ya kuwa ataendelea kujikumika na jamii yako? Indirimbo nyinshi zuzuye ubwiyahuzi, nyimbo nyingi zimejaa kujiweka kitanzi. Isi yandambiye dunia hii imenichosha. Ni kurambirwa urakubikora wiye. Je, ukichoka na dunia utafanya nini? Abantu benshi bafite ibitekerezo byo kwiyahura. Watu wengi wana mawazo ya kujiweka kitanzi, kubera ko bahuye n'ibintu bibaca intege, kwa sababu wamepatana na vitu ambazo zinawakata tamaa. Hanyuma gucika intege bidukururira ingwara. Kukata tamaa inaweza ikatuletea ugonjwa. Hari ibintu dukinisha ariko bidakinisha. Kuna vitu ambazo tunachezesha lakini hazichezeshwi. Niba utangiye kwibagirwa imfunguzo uzifite mu ntoki, kama umeanza kusahau funguo na unazo mkononi, niba utangiye gutakaza concentration mu kazi, kama huwezi kuangalia kitu moja, ukora amasaha 2 ukagikora umunsi wose nikirangiye, kitu ungelifanya kwa masaa 2 bali unafanya kwa siku nzima. Niba utangiye kumva kuba wenyine ari byo byiza, kama unasikia kuwa peke yako ndiyo vizuri, ushaka washaka kugufasha, ukitaka tafuta mtu wa kukusaidia, kuko bishobora kuzagarukira kuri stroke, kwa sababu inaweza ikaleta stroke. Gucika intege bizana ingwara. Kukata tamaa huleta ugonjwa. Hanyuma sivyo gusa, gucika intege byinjiza abadayimoni. Kukata tamaa huleta mapepo. Dayimoni ashobora kwinjirira ku bwoba, pepo anaweza akaingilia kwa uoga. Dayimoni ashobora kwinjirira mu gahinda gakabije, pepo anaweza kuja kwa ajili ya huzuni ya ajabu, akagera igihe akabaho ubuzima bubi, na unaishi maisha mabaya. Hanyuma ingaruka mbi zo gucika intege ni ugutakaza iyerekwa n'icerekezo. Madhara mabaya ya kukata tamaa ni kupoteza mwelekeo. Ikindi hari ubwo umuntu agera igihe agatakaza identite, ntaba kimenya ngo ndinde. Kuna saa zingine mtu anapoteza uraia asijue yeye ni nani. Hanyuma rige bigera igihe ukabutacizera Imana. Na hata kuna wakati inafika usimuamini Mungu. Nagira ngo mbabwire ukuri, abantu benshi basigaye bafite agahinda gakabije kubera gucika intege. Watu wengi wana huzuni ya ajabu kwa sababu ya kukata tamaa. Hagiye ibimenyetso by'agahinda gakabije murabizi? Je, mnajua ishara za huzuni? Ni ukwirenganya buri gihe, ni kujihukumu kila mara. Umuntu ashobora kwirenganya buri gihe, kila mara uhora wicira urubanza, unajihukumu. Uzi ko umuntu ashobora gupfira nko muri Kongo, mtu anaweza akafia Kongo, wewe uri hano, ukiwa hapa umutima ugarakubira ngo ukwibutsa ko hari ikintu wenda wagombaga gukora utakoze. Moyo unakuambia kwa kuna kitu ungelifanya na hujafanya. Mundi ntasho wagombaga gukora, na hakuna kitu ungelifanya. Mu bimenyetso bigaragaza agahinda gakabije harimo kwirenganya buri gihe. Kwa ishara zinazoonyesha huzuni ya ajabu kuna kujihukumu kila mara. Umuntu afite agahinda gakabije isuku nta kibimubwiye. Mtu akiwa na huzuni ya ajabu, usafi hanyuma bigera igihe ukumva ntacu kimaze. Inafika wakati unasikia wewe hufai kabisa. Hanyuma ugatangira kurakazwa n'ubusa. Alafu unaanza sasa kuhuzunishwa na bure. Ugatangira kuvuga nabi. Unaanza kunena vibaya. Nakiriye umuntu muri counseling. Nimewahi kumpokea mtu katika counseling. Hanyuma avugishijwe
ringana no kubwira urusengero rwose. Alafu akanena kwa sauti kama kuambia kanisa nzima. Tukiwa watu wawili. Ndamubwira urabizi kuri mwe kuvuga cyane. Nikamwambia unajua unasema kwa sauti kubwa? Aravuga ngo ntabwo nari mbizi. Akasema yeye hakuwa anajua. Harubwo bigerege umuntu akarakazwa n'ubusa. Kuna wakati inafika mtu anakasirishwa na bure. Ibintu byose ukavugira hejuru. Vitu zote unasema juu juu. Hanyuma ikindi ni ukubura ibitotsi. Kingine ni kukosa usingizi. Ndio ndababwira ibimenyetso by'ihungabana. Nawaambia ishara za kukata tamaa. Ikindi kimenyetso no kurota ibintu bibi biteye ubwoba. Kingine ni kuota vitu mbaya ambazo zinaogopesha. Urota uginyama. Unaota ukila nyama, ukifanya usharati, umanuka mu mwobo, ukiteremuka shimoni, urota igihe baza kukwica, wakikuja kukuua. Ibyo ni ibimenyetso by'ihungabana. Hizo ni ishara za kukata tamaa. Ikindi kimenyetso ni ukwigunga no gushaka kuba wenyene. Kingine ni kujitenga, kutaka kuwa peke yako. Ikindi ni ubunebwe ukumva ntacu ushaka gukora. Kingine ni udhaifu, unasikia hufai kufanya kitu. Ikindi ni imikorere y'umubiri ihindagurika. Kingine ni mabadiliko ya kutumika kwa mwili inabadilika. Trouble ya insuline. Okay, reka mbisubiremo. Chaturudie. Ibimenyetso by'ihunga by'agahinda gakabije, ishara za huzuni wa ajabu, ni ukwirenganya bya buri gihe, ni kujihukumu kila mara. Ugahora wumva umutima ugucira urubanza, unasikia moyo unakuhukumu, ugomba gukora utakoze, ati kuna kile ungelifanya, ni ukutita ku isuku y'umubiri wawe, ni kutojali na usafi wa mwili wako, ukajya wumva ntacu kimaze, unasikia wewe ufai kwa chochote, ni kurakazwa n'ubusa, ni kukasirishwa na bure, ni kubura ibitotsi, kukosa usingisi, ngene ijoro likakubera nabi, usiku unasikia umekuwa mbaya kabisa. Kubera ko iyo tugiye kuryama nijoro hari umusemburo ukogwa uzana ibitotsi. Tukienda kulala usiku kuna kitu kinachofanyika kinaleta usingisi. No kubyuka hari umusemburo ukogwa witwa kubyuka nyene. Na hata kuna kitu kinatengenezwa inaitwa kuamka. Umuntu agizwe n'imisemburo no guseka navyo no musemburo. Na hata kucheka pia kuna kitu kinafanyika. Noneho iyo umuntu amaze kugira ikibazo cha trouble y'umubiri, mtu akiwa na tatizo la mwili, hari ubwo umubiri uhita utangira kwitiranya, ubwonko bwitiranya, kuna vile ubongo unaanza sasa kugira ngo bikore umusemburo wo kuryama bigakora wo kubyuka, kuliko iweze kutengeneza ya kulala baadhi inatengeneza ya kuamka. Ugashaka ibitotsi ukabiburukana na bigaragara, unatafuta usingizi, unakosa, unalala ukiwa umekaa. Ikindi nabwiye no kurota ibintu bibi biteye ubwoba. Kingine ni kuota vitu mbaya mbaya, kwigunga ugashaka kumva uri wenyene, kujitenga, unasikia unataka kuwa peke yako, ubunebwe ukumva ntacu ushaka gukora, udhaifu, unasikia hufai kufanya chochote, imikorere y'umubiri igahindagurika, na kuna mabadiliko ya kutumika kwa mwili. Ni biki twakora kugira ngo dusubizwe mw'intege, dusubizwe mw'imbaraga? Ni nini ambayo tunaweza tukafanya ili turudishiwe nguvu? Icyambere no gusenga. Kwanza ni kuomba. Gusenga nta muntu ukwiye kuvyingingira undi. Kuomba hakuna mtu anafaa kumsisitiza mwingine. Gusenga ni kimwe mu byadusubizwa bituma dusubizwa mw'imbaraga. Kuomba ni mojawapo ya vitu ambazo zitaturudisha nguvu. Abantu bo muri Aziya, watu wa Asia, hari ibintu badukanye byitwa meditation. Kuna vitu ambazo wameleta za kufikiria. Bo kuko batazi gusenga, kwa sababu wao hawajui kuomba, kugira ngo baruhure ubwonko bakoresha meditation. Ili waweze kupumzisha ubongo wanafanya meditation. Ikibi cha meditation nuko biri urumva iyo wicaye utuje wenyene, ukiwa umekaa ukitulia peke yako, wohereza umwuka wawe ahandi hantu, unatuma roho yako mahali pengine. Bo bawohereza ku kintu cyitwa yoga, wao wanatuma kwa kitu kinachoitwa yoga. Ico kintu boherezaho umwuka wabo, hicho kitu wanachokituma roho yao kibaha imbaraga, kinawapa nguvu. Ashobora kwicara hano, anaweza akakaa hapa, agaterura kale gatuta atagakozeho, na kubeba hii pulpit bila kugusa, kakijyana konyene, na inajipeleka peke yake. Birumvikana ko bemvoka izindi imbaraga zitari z'ubumana. Inasikika kuwa wanaita nguvu zingine ambazo si za Mungu. Twahawe amahirwe yo kumenya Imana dusenga. Sisi tumepewa baraka ya kumjua Mungu tunayemuomba. Gusenga babitwingingira. Kwa nini wanatusi ili tuombe? Muzaze gusenga, dufite umuvuga butumwa n'umupianiste n'umuririmbyi. Muje tuombe, tuna pianisti, tuna hao wote waimbaji, mhubiri. Ni nko kujya gutega ifi ukabanza gushiraho utuntu kugira ngo, ni kama kuvua kwenda kuvua samaki alafu unaweka vitu kubikwingingira. Kuomba hawafai kukusisitiza. Gusenga ni itegeko ry'Imana. Kuomba ni sharti la Mungu. Icyakabiri, pili, ukwiye kwemera ibyo watakaje nico byagutwaye. Unafaa kukubali yale uliyopoteza na imeleta madhara gani. Ukwiye kwemera ibyagukomerekeje. Unafaa kukubali yale aliyokukwaza. Ukemera ico byagutwaye na kukubali madhara yake. Nuwo byakugize kuba we. Na yule iliye kufanya kuwa. Mutekereza ko umwana w'umukobwa yirera. Unafikiri binti ambaye anajilea, yikodeshereza gato,
ambaye ana nyumba yake, yifatira ivyemezo wenyene, ambaye anajitukulia hatua mwenyewe. Uzi ikintu bivyara? Unajua kile ambacho itamfanya nini? Bimuremamo character kigabo. Yeye anaumbwa hiyo character ya wanaume. Hanyuma hari umuhungu azamukunda, alafu sasa huyo kijana ambaye atampenda bashingiranwe aje hapa waoane. Tuwe dushingiye abagabo babiri tutabizi, tuwe tumeoesha waume wawili bila kujua. Nta bagabo babiri bemerewe kubana tarabatinganye. Hakuna waume wawili ambao wanafaa kuwa pamoja isipokuwa homosexuality. Sisi tunaunganisha mume na mke. Kuba imfuvyi, kuba wenyene, gukomereka sa mahitamo ni ibyago umuntu agira. Kupata vidonda hiyo si uchaguzi bali ni madhara. Ariko ntibizakuremamo undi muntu. Lakini usisemea kuwa haita kutengeneza mtu mwingine. Na submission hazigera yishobora. Hawezi kukubali kunyenyekea. Ivyakubayeho nta mahitamo wari ubifitemo. Yale ambayo yamekufanikia huko na uchaguzi. Lakini najua vizuri ya kuwa kuna kile imeweza kuleta madhara. Ndio maana wamoja wanacheka wakiwa wamesahau. Guseka biraryoha biraruhura. Kucheka inapumzisha. Ariko kwa abantu badaseka. Lakini kwa nini watu hawacheki? Ni kubera ko nyene afite ibyamubayeho. Kwa sababu kuna vitu ambazo zimetendekea. Bifite byamutwaye. Kuna imeleta madhara. Bifite niwo byamugize kubaho. Hata imembadilisha kuwa mtu fulani. Haba hasigaye iki? Mebaki nini? Gushaka inzira yo gukira. Kutafuta njia ya kupona. Ishaga tatu twakora wacho tunaweza tukafanya kugira ngo dusubizwe mu intege, ili tuweze kurudishiwa nguvu. No gushaka udukorera counseling. Ni kutafuta mtu ambaye atatushauri. Umuntu ukudutega amatwi. Mtu wa kututega sikio. Mbabwire guteze. Niwaambieje? Na pastor. Na hata mchungaji. Akeneye pastor iwe. Anahitaji pastor wake. Nutega abantu amatwi. Anayetega sikio kwa wengine. Na wakeneye umutega amatwi. Naye pia anahitaji anayemtega sikio. Iyo wakiri ibibazo 21. Ukipokea maswali 21. Cha 22 urasara. Kwa 22 hata wewe utakuwa kichaa. Niyo mpamvu muri counseling bagira abakansari inama ko nabo bashaka kubatega amatwi. Ndio maana kwa counseling wanaambia wale ambao wanashauri nao washauriwe. Batega amatwi bavura ingwara zo mutwe nabyo abenshi birangira nabo basaza. Kwa sababu wakiendelea kutibu ugonjwa wa kichwa nao pia wanaweza wakawa kichaa. Na pastor na wakeneye pastor. Na hata pastor anahitaji pastor nduguye. Hanyuma leo pastor wawe nini? Alafu mchungaji wako ni nani? Rumugani bacha mu Kinyarwanda. Na vile wanasema kwa Kinyarwanda, utaramunda ugatarura ndoso bibika munda hakagaruka ibimeze gute, unaweka tumboni ibintu bitari byiza, vitu ambazo si nzuri. Ibintu byose wabitse munda, kila kitu ambacho umeweka tumboni, tekeze ko bifite ico byagutwaye, ukumbuke kuwa imeleta madhara. Kubona ugutega amatwi ni ikintu cy'ingenzi. Kupata mtu wa kukutega sikio ni kitu cha maana. Umuntu ugutega amatwi agizwe n'ibintu birindwi. Mtu ambaye atakutega sikio atafanywa na vitu saba. Agomba kuba kijijwe, awe ameokoka, agomba kuba ari umuntu ufite ubuhamya bwiza, awe ni mtu ana ushuhuda mzuri, agomba kuba ari umuntu azi ijambo ry'Imana, awe ni mtu anajua neno la Mungu, agomba kuba ari umuntu ugira ibanga, awe ni mtu wa siri, iyo muganije utazahora navyo mu muhanda, yale uliyozungumza naye utapata barabarani. Umuntu agomba kuba ari umuntu agufitiye umwanya, ni mtu ambaye ana muda na wewe. Ikindi agomba kuba ari umuntu mwagendana urugendo rwo gukira, ni mtu ambaye mnaweza kutembea na yeye safari ya kupona. Ibintu byagukomerekeje imyaka 20 ntabwo byakira mu mwaka umwe. Vitu ambazo zimekukwaza kwa miaka 20 haziwezi kupona kwa mwaka mmoja. Ni safari ambayo mtu anafanya. Hanyuma uwo muntu agomba kuba ari umuntu wasangiza amaranga mutima yawe, kubera ko umubabaro usangiwe uragabanuka, ibyishimo bisangiwe biriyongera. Awe ni mtu ambaye unaweza kuchangia hisia zako, kwa sababu furaha ikichangiwa itapungua na pia uzuni ikichangiwa pia itapungua. Icyakane cyadufasha gusubizwamo intege, kingine ambacho kinaweza kutusaidia kuongezewa nguvu, ni ugukora ibituruhura, ni kufanya anayetupumzisha. Ukwiye gukora ibikuruhura bitewe n'ibyo ukunda. Unafaa kufanya yale anayokupumzisha kulingana na kile unapenda. Uko Imana yaremye ubwonko bw'umuntu, vile Mungu ametengeneza ubongo wa mtu, iyo buhora bureba ikintu kimwe burasara. Ikiangalia kitu kimoja itakuwa kichaa. Niyo mpamvu tugira inama bubatsi ngo, ndio maana tunawashauri wale ambao wamejenga boma, muje mugerageza muhindure inkuta muhindure aho mureba. Jaribu kubadilisha pahali mnaangalia. Kubera ko ihora ureba igikuta kimwe, kwa sababu ukiendelea kuangalia kuta moja, ubwonko bugira ikibazo. Ubongo utakuwa na matatizo. Muri COVID, kwa COVID, turi muri guma mu rugo, tukiwa
uko karantina, nta bantu bemerewe kujya hanze. Kama watu hawakubaliwi kutoka nje. Batanze itegeko ko umuntu wese ufite imbwa yemerewe kuyitembereza mu muhanda. Wamesema kila mtu ambaye ana mbwa anafaa kutembea nayo barabarani. Kubera ko nyene imbwa ihora ireba ahantu hamwita isara. Kwa sababu mbwa ikibaki mahali pamoja na kuangalia mahali pamoja itakuwa kichaa. Ubwo bashaka kwevita ko imbwa nyene zizasara zikateza ibintu. Walikuwa wanazuia kufanya mbwa ziweze kuwa kichaa alafu zilete matatizo. Nubwo nko bw'umuntu niko bumeze. Na hata ubongo wa mtu unakaa hivyo. Ivyo mvuze nta mafaranga bisaba. Hayo niliyosema hahitaji pesa. Niba ukunda amazi uzajya ugenda kwicara ku mazi uzavayo ubwonko buruhutse. Kama unapenda maji nenda ukakae kwa maji utatoka ubongo ukiwa sawa. Hanyuma niba ukunda natire gerageza uje mu byatsi ahantu uri wenyene ibintu byose byakuguye ushaka igiti bibwire. Kama unapenda ardhi nenda mahali kuna ardhi nzuri alafu kae hapo uzungumze na mti. Uzavayo ubwonko buruhutse. Utatoka huko ubongo ukiwa umepumzika. Ushobora gushaka inshuti muvuga ibintu bidafite protocol. Unaweza ukatafuta rafiki ambao mnasema vitu ambazo hazina protocol. Mugaseka just ibintu bidasekeje. Mnacheka bila vitu ambazo zinachekesha. Ibintu nabene ibyo biruhura ubwonko. Vitu kama hizo upunguza kupumzisha ubongo. Nimukumva mbabwira bitari mu mwuka. Watu wanasikia nawaambia vitu ambazo haziko kwa kiroho. Umuntu umuvura mu bitaro by'Indera tu ambaye anatibu huku katika hospitali ya Ndera. Ngo birambabaza iyo mbonye umukozi w'Imana aje kwivuza hano yagize ikibazo cyo mu mutwe. Amesema inanihuzunisha ya kuwa mtumishi wa Mungu akija kutibiwa tatizo la kichwa. Kubera iki? Kwa nini? Abakozi b'Imana nyene tubereho kwakira ibibazo by'abantu dufite utwakira. Kwa sababu sisi tukubali matatizo ya wengine lakini sisi hatuna kupea. Unafikiria haijatudhuru? Twese niko bimeze. Sote inakaa hivyo. Waburera abana. Unaweza ukalea watoto? Bya bindi bintu byose bikuvomamwe imbaraga. Hizo vitu zote zikishota nguvu kwako. Ukambia ko bidafite ico bizagutwara. Alafu useme iwezi kukudhuru. Ni vyiza gukora ibikuruhura. Ni vizuri kufanya vitu ambazo zinakupumzisha. Cha gatanu chadufasha. Tano ambayo inaweza kutusaidia. Ni kwibuka amasezerano y'Imana. Ni kukumbuka agano za Mungu. Nubwo atarasohora hata kama hijatimia hari ibindi Imana yakoze kuna mengine ambayo Mungu amefanya kandi by'Imana yakoze na hayo Mungu aliyofanya kwizeza kwizakora nibindi anatuhakikishia kwa atafanya mengine pia. Kwibuka amasezerano y'Imana ni vizuri kukumbuka agano za Mungu. Hanyuma ikindi ni ukwibuka ibindi Imana yakemuye. Kingine ni kukumbuka yale Mungu ametatua. Igihe Daudi yarahagaze imbere ya Goliath, wakati Daudi alikuwa amesimama mbele ya Goliath, yibutse ko Imana yamukijije intare n'idubu. Amekumbuka kuwa Mungu amemponya dubu pia na simba. Yaririmbye ngo bariyo migisha bizagutangaza ukuntu ari myinshi. Muimbaji amesema imba baraka hizo kwa sababu utashangaa ni mengi. Ni byiza ko twiga kubara imigisha. Ni vizuri tuhesabu baraka. Ikindi ni ugutega amatwi ico Umwuka Wera yifuza kuvugana natwe. Kingine ni kutega sikio Roho Mtakatifu anahitaji nini kwa sisi. Igihe uhagaze imbere yo gucika intege, ukisimama mbele ya kukata tamaa, ni byiza kwiga gutega amatwi. Ni vizuri kutega sikio. Ashobora kukubwira ngo ntutinye ndi kumwe nawe. Anaweza akakwambia usiogope kwa maana ni pamoja na wewe. Ashobora kukubwira ngo nunyura mu mazi ntazakurengera. Anaweza akakwambia ukipitia kwa maji haitakubeba. Ngo nunyura mu muriro ntuzagutwika. Akakwambia ukipitia kwa moto hutakuchoma. Ni byiza gutega amatwi. Ni vizuri kutega sikio. Ashobora kutazana ijambo akazana indirimbo. Anaweza asilete neno alete nyimbo. Ashobora kutazana indirimbo akakuzanira ubuhamya undi muntu yatanga. Anaweza asikuletee nyimbo bali anakuletea ushuhuda wa mtu mwingine aliyotoa. Dufite umwanya wo gutega amatwi. Wewe una muda wa kutega sikio Roho Mtakatifu. Cha munani twakora nane ambayo tunaweza tukafanya ni kwambara intwaro nsha z'Imana. Ni kuvaa silaha mpya za Mungu. Tukava mu bimenyerewe. Na kutoka kwa mazoea. Urabona iteraniro ukuntu riyobogwa. Unaona vile kusanyiko linaongozwa. Nuwakuvyura saa 8 y'ijoro. Na hata mtu akikuamsha saa 8 ya usiku. Ibintu byose uko bikurikirana turabizi. Vitu zote vine zinafuatana tunajua. Kandi bihora ari uko bimeze. Na inakaa hivyo ilivyo. Ariko nugera imbere yo gucika intege. Lakini ukifika mbele ya kukata tamaa, ntuzitware mu buryo bumenyerewe. Usijipeleke kama jinsi ulivyozoea. Ukwiye gusaba Imana intwaro nsha. Omba Mungu silaha mpya. Hanyuma ukava mu bimenyerewe. Alafu utoke kwa mazoea. Kubera ko Imana ishobora kukubwira ikintu utigeze wumva na rimwe. Kwa sababu Mungu anaweza kukwambia kitu ambacho hujawahi kusikia hata mara moja. Ishobora kukubwira guceceka. Anaweza kukwambia unyamanze. Ishobora kukubwira kuvuga. Anaweza kukwambia unene. Ishobora kukubwira gukora ikindi kintu. Anaweza kukwambia fanya kitu fulani. Ni byiza kuva mu bimenyerewe. Ni vizuri kutoka kwa mazoea. Ahubwo tukakira uburyo busha bwo kugwana. Bali tupokee mbinu mpya kupigana cyangwa se uko gucika intege. Kupigana na hiyo kukata tamaa ama kudhulumiwa namna hiyo.
hanyuma ikindi ni ukugira ibyiringiro by'ejo hazaza. Kingine ni kukuwa na matumaini ya kesho yajayo. Ibyo ari byo byose ntituzi igikurikiraho, hatujui kitakachofuata, ariko ejo bizaba bimeze neza kuruta uyu munsi. Lakini kesho itakuwa vizuri kuliko siku ya leo. Ubugingo bwacu buri mu maboko y'Imana, uhai wetu huko mikononi mwa Mungu. Ni byiza kugira ibyiringiro ko ejo bizaba bimeze neza. Ni vizuri ya kuwa na tumaini ya kuwa kesho itakuwa sawa. Dushinzwe kumenya inzira Imana izabinyuzamo, na hatufai kujua ni njia gani Mungu atapitia. Kingine ni byiza kwiyemeza gukomeza, icyo bita determination. Ni vizuri kukubali kuendelea, kuwa na msimamo. Satani ikintu atinya determination. Kile ambacho shetani anaogopa ni msimamo. Determination ni ikintu gikomeye. Msimamo ni kitu cha ajabu. Urabona iyo uhuye n'imbwa, ukipatana na mbwa, iragukanga. Mbwa ukushtua, igakuga igasakuza kugira ngo irebe kuva mu byimbo. Napiga kelele ili uweze kutoka hapo. Afete imbwa ntijya umuntu, ijya ubwoba. Mbwa haimumi mtu bali inauma uoga. Iyo ubonye utava mu byimbo, utava aho uhagaze, ikikuona kama hutoki mahali umesimama, itangira kwibaza imbaraga zituma utava aho. Anaanza kujiuliza nguvu ambazo hazikufanya utoke mahali ulipo. Igatangira kugabanya ubukari. Sasa inaanza kupunguza ukali. Imbwa ijya ubwoba. Mbwa huma uoga. Na Satani nawe nuko ameze. Na hata shetani anakaa hivyo. Muzi ukuntu umurozi aroga umuntu bigashoboka. Mnajua vile mchawi anaweza akakuroga na iwezekane. Satani ategura umurozi. Shetani anaandaa mchawi, agahita ajya mu mutima w'uzarogwa akabibamwe ubwoba. Anaenda kwa moyo wa yule ambaye atarogeka, anaweka uoga. Hii connection y'uroga n'urogwa, hii connection ya yule ambaye ni mchawi na yule atarogeka, ituma baturoga bigashoboka. Hiyo ndiyo inawafanya waturoge na iwezekane. Satani ateguye umurozi. Shetani akimwandaa mchawi, hanyuma yaza kureba umutima w'uzarogwa agasanga harimo determination. Alafu akija hapa anapata huyu mtu ana msimamo. Agasanga n'umuntu ushikamye. Anapata ni mtu wa msimamo. Agasanga n'umuntu wizera. Ni mtu anaye imani. Agasanga n'umuntu utagira ubwoba. Ni mtu ambaye si muga. Uyu murozi azapfaraguza. Huyu mchawi ataendelea kuwa na uchawi wake na kutafuta mengine, lakini hawezi kumfikia mtu huyu. Turi abantu badakangwa n'ibibonetse byose. Tuwe watu ambao hawatiliwa na kila kitu. Bagira umutima ukomeye nk'uw'intare. Wenye haki wana moyo mgumu kama vile simba. Hanyuma alafu nagira ngo mbabwire ko tugomba kugwana kugira ku mwuka wacu wanyuma. Tunafaa kupigana mpaka roho yetu ya mwisho. Ntabwo tuzemera gucika intege. Hatutakubali kukata tamaa. Waba waratangiriye inyuma y'intama, unaweza ukawa umeanzia chini ya kondoo. Ntabwo mfite umwanya ngo mbabwire Dawidi wariwe. Sina muda wa kuambia Daudi ni nani. Yanditse izaburi. Ameandika zaburi hii. Ariko ikintu nababwira yari afitanye ikibazo na se na nyina. Lakini alikuwa na tatizo na babake na mamake. Kwa zaburi 22 haravuga ngo nubwo data na mama bantaye Uwiteka yarantora. Kwa sababu zaburi 27 amesema hata kama wazazi wamenisahau lakini Mungu amenichukua. Nta muntu numwe azicho yapfuye na se na nyina. Hakuna hata mmoja anayejua kile walikosana na babake na mamake. Lakini ni kwa sababu amekubali kupoteza, kutupwa. Dawidi yabayeho hadafite ibyiringiro. Daudi ameishi bila tumaini. Aravuga ngo mba narihevye ntizera kubona kugira neza mu isi y'ababaho. Akasema ningelikata tamaa kama singeliona uhai katika dunia waishi. Umutima wanjye humura uzongera kubona ineza y'Imana. Akasema moyo wangu farijikeni kwa sababu utaona tena rehema za Mungu. Dawidi igihe batoranya umwami mu muryango wabo. Daudi wakati wamechagua mfalme katika jamii yao, se na nyina baramwibagiwe. Babake na mamake wakamsahau. Kugeza ubwo umuhanuzi aburana. Mpaka nabii akaweza kubishana. Nta kandi gahungu sigaranye. Akasema je, hakuna kijana hata mmoja? Wakamwambia hatuna. Baramubwira ngo harakandi kari inyumiyo. Wakasema kuna kingine ambako kako huko. Aravuga ngo nkurahiye Uwiteka sindi buge sindi bumwe nako katari. Akasema na hapa Mungu sili sinywi kama huyo kijana hajafiki. Nako kantu bataye ariko karobanuwe kuba umwami. Ikanishangaza sana vile huyo kijana aliyetupwa lakini amechaguliwa kwa mfalme. Itangaje n'ukuntu yarabantu bagasubira kuragira ari umwami. Kingine ni kuchaguliwa aende kuchunga kondoo na akiwa mfalme. Muziko arabami bari mu ishamba. Unajua kuna wafalme ambao wako porini. Arabami baragiye barasizwe. Kuna wafalme ambao wamepakwa lakini bado wanachunga. Mu gihe cyo gutoza. Kwa sababu wako kwa nyakati za kuzoeleshwa. Hanyuma yiga kwiringira Imana. Alipofika akajifunza kumtumaini Mungu. Imana ngo ndagushimiye kuko uri mwiza, imbabazi zawe zihora hiteka. Alikuwa anamwambia Mungu nakutumaini kwa sababu wewe ni mwema, kwa sababu neema zako ni za milele. Mungu alikuwa anakuja na kumtawala. Daudi yari umukiranuzi. Daudi alikuwa mwenye haki. Aza kubigarukaho mu iterano rikurikiye. Takuja kuzungumza hapo jioni. Hano nkoresheje itegeko ryo gukeka nka 90% mwese mwararagiye. Ni kijaribu nyote mlikuwa wachungaji. Mwararagiye. Nyote mmewahi kuwa wachungaji. Mumbere abanyakuri. Iweni wenye ukweli. Uragiye inka 100.
ukiwa na ngombe 100 intare kaza gutwara intama intare inkimwe simba ije ikujie ngombe moja ninde muri mwe yakuyahura mu menyo y'intare ni nani ambaye anaweza akajitoa uhai wake kwenye simba Daudi yaravuga ngo Daudi alikuwa anasema ibibazo by'intare n'idubu data ntabizi matatizo ya simba na dubu babangu hajui yahanjugunya bishaka aliniweka huko akitaka intama ze aziza umubare alafu kondoo zake anazijua orodha intama ibura kondoo ikose ngewe nemera ko mimi naweza nikakosa uhai wangu intama za data zikomeze lakini kondoo za baba yangu ziendelee kuwa salama Imana uwo mutima iramushigiki Mungu akiona moyo huyo sasa akamshika mkono mchungaji dufite abantu bake bafite uwo mutima kuna watu wachache ambao wana moyo huo icyakora angalau Imana izivyo yakuragije Mungu anajua yale aliyokupea uchunge anakujua unaishi umubare w'amafaranga winjiza ku kwezi anajua orodha ya pesa unazoingiza kwa mwezi anajua mavazi unayo kwa stock ya wibijyo kwingana anajua stock yake ya chakula Mungu anajua kila kitu ndabizi ku munsi umwe muzabarana najua siku moja mtahesabu pamoja lazima tuwe wenye haki umunsi Dawidi yagiye kugwana na Goliati siku Daudi ameenda kupigana na Goliati bamusezerana ibintu bitatu walikuwa wamemuaga vitu 3 baravuze ngo bazamushingira umukobwa w'umwami muhaidi ataoa inzu ya se bazayikuraho umusoro nyumba ya babake itatolewa hanyuma bazamuha ubutunzi bwinshi alafu atampa utajiri mwingi aravuga ati nkurikije experience mfite akasema nikifuatiliza na ile experience aliyenitoa kwa simba na dubu naweza kumuua pia Goliati uzima burahinduka alafu umukobwa w'umwami maisha akabadilika hata akachukua binti yake muzukunu Sauli yavuze unajua Sauli amesema nini yavuze ngo nzamumushingira mubera umutego amesema nitamupea awe mkewe lakini awe mtego kwake muzi inkwano yamusabye mnajua amemuomba mahali gani ntabwo nshaka kuyivuga sitaki kusema abasomye biblia barayizi wale ambao wanasoma Biblia wanajua amemuomba mahali ambapo kwa Filistia ili itoke katika mikono ya Filistia Imana iramutabara alafu Mungu akamsaidia Daudi yahunze ari mu kwezi kwa buki Daudi amekimbia akiwa kwenye sherehe za harusi ahantu yabaye hanteye ubwoba pahali aliishi imeniogopesha ni haruguru y'inyanja y'umunyu ni juu ya bahari ya chumvi na gace katagiramwe amazi habe na maki ni pahali hakuna maji hata kidogo aho hantu yahamaze imyaka 10 pahali hapo amemaliza miaka 10 ari kumwe n'imfu abantu bamusanze mu buvumo bwa Duramu watu ambao wamempata huko Adulamu ni imfubyi ni wale yatima n'abahigwa ni wale ambao wanawindwa ni wale ambao intimba mu mutima wale ambao wana huzuni na wale ambao ni wenye madeni nta muri lisansi yararimwo hakuna mwenye amehitimu hakuna wale wa kumsaidia yari oblige gutunga abo bantu adafite icyo abatungira ingelimfaa afanye watu wao hawaishi na hana vitu kubera ko kubona imva mu Isirayeli bigoye kwa sababu kuona kaburi Israeli ni vigumu bapfuye babajyana mu buvumo bakabashira watu ambao walikuwa wanapeleka shimoni hapo yabanye n'intumbi imyaka 10 ameishi na maiti miaka 10 yaravuze ngo Sauli yantuje mu buvumo hamwe n'abapfuye amesema Sauli amenishi kwenye shimo pamoja na wale waliokufa hata kama ilikuwa hivyo yarakira umukirana alikuwa mwenye haki bado ikintu gitangaje unajua kitu ambacho kinashangaza hapo handikiye zaburi zose hapo ndipo ameandikia zaburi zote Imana ishobora iyo duhuye no gucika intege tukipatana na kukata tamaa tushobora kuhandikira ibitabo tunaweza tukaandikia vitabu tushobora kuhandikira zaburi unaweza ukaandikia zaburi gucika intege sa mahitamo kukata tamaa si uchaguzi ni ibyago twagize ni madhara yaliyotufikia lakini Mungu isubiza intege anarudisha nguvu kwa maisha yako reka dusenge cha tuombe ninde muntu yumva amaze gucika intege ni nani ambaye amejisikia kukata tamaa wakwemera Imana ikagusubizamo intege unaweza ukakubali Mungu akurudishie nguvu nico Imana aduhamagariye hicho ndicho Mungu ametuitia intege anarudisha nguvu ubugingo bwacu kwa nafsi yangu tushobora gusengana tunaweza tukaomba pamoja wahaguruka mwanya wawe unaweza ukasimama kwa nafasi yako hanyuma ubu munyakuri imbere y'Imana alafu uwe mwenye ukweli mbele za Mungu wibwire Imana ngo Mana ambia Mungu umpe gusubizwamo intege unipe kurudishwa nguvu umpe gusubizwamo intege nipe kurudishiwa nguvu byaba mu rugo rwawe ikiwa nyumbani pako byaba mu murimo w'Imana ikiwa kwa kazi ya Mungu byaba ku bibazo biri mu karere ikiwa kwa matatizo ambayo yako area Imana ikeneye kudusubizamo intege Mungu anahitaji kuturudishia nguvu bizarangira itaisha ariko twarasubijwe mu intege lakini tukiwa tumerudishiwa nguvu Mana turagushimiye Baba tunakushukuru turagushimiye kwa duhamagaye tunakushukuru kwa maana umetuita kugira ngo usubize intege mu bugingo bwacu ili urudishe nguvu kwa nafsi yetu turakwinginze tunakusi ngo dusubize mu intege uturudishie nguvu Baba aba bagabo hawa ume n'aba basore na hawa vijana subiza intege mu bugingo rudisha nguvu kwa nafsi yao
aba mama n'aba bakobwa hawa mama na hawa binti subiza intege mu bugingo bwabo disha nguvu kwa nafsi zao bamwe twahuye n'ibintu bidakwigwa mu mmoja tumepatana na vitu ambazo hazikubaliki katika bamwe twahuye n'ibintu bidakwigwa mu maranga wengine tumepatana na vitu ambazo haziwezi kuingia ni wewe mwenyewe ushobora kumva ni wewe mwenyewe unaweza ukasikia amaranga mutima yawe hisia zetu Daudi yavuze ngo Daudi amesema asubiza intege anauisha mu bugingo bwanyu nafsini mwangu icamuka dusubizamwe intege ingelitufaa uturudishe tukongera tugakomera ili tuweze tena kushikamana abasore n'inkumi vijana pia na bagenda bakananigwa wanaenda wakichoka ariko abakwiringiye lakini wanaokutumainia bazasubizwamwe intege watarudishiwa nguvu baziyuburura bazazamukisha amababa nk'ikizu dusubizemwe intege turudishemwe intege turudishe nguvu subiza intege mu bugingo bwacu nguvu nafsini mwetu subiza intege mu bugingo bwacu nguvu nafsini yewe wa munyambaraga we mwenye nguvu yewe wa munyambaraga we mwenye nguvu yewe wa munyambaraga we mwenye nguvu dusubizemwe intege turudishe nguvu baba